Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong te in zawain chibai kan buk le thau chewa voin hi kumsang hi somni le pathum August ni som le pakhat ani tuntruma hian Russo Ukrainian war chungchang toite Hansoilan kan du loka hei hi Manipur state ta kan volunteer tele kan pasal thra jong te tan poa chona lian tak siam sak thai tu le mi puiteril ruwa po thuk taka thu asoi ngai hi kan be saibok ani The Washington Post chuan tuntruma interview kan nei hi Khovela thilthleng khat takle hetiang ang pasal throhuaisan hi Khovel hian anei jan lo ania Ukrainian Army Ruslan Prorector kumsomnga le panhi jata upato chu biak na anaya heta hian athil ton chanchin tam tak asoya tin aril ru chungril taka aril ru put mangte asoi chuak boka anzo na hi kanron soivek lowanga ma se achana lam hi apoi mojok chu ania Ruslan Prorector hian tuni pui chunga hian har satnalian tak mai Ukraine chuan kantoka Russian sipaiten na takin ral thuam thale annei manro chang kang chitin reng mangin mun franga min beya ma se hein dona hian karil ruwa thil betlat pakhat chu Russia sarkar ro pui takle Khovel sarkar jinga po alian le achakber ta jinga mi hian ramte takte an thenom chu lungoi taka kanram luat chin engemozat zau tak mai chu min sa thak sak then tumin nasa takin minnor meka chutianga kiltin renga tranga minnor nakara chuan karam veng him tur hian kil khata lungte pakhatang chau kania chutiang bok chuan Ukrainian sipai mun frangom te hi keimang thawin akil khata lungte trangkai pakhatang chau ania chuti rol chuan kan tho hona le melma kan beina konga in lungrol taka kan beina hi ro pui takin alo lang chuak thrin ani kumina nipui alo thok tir lampanga khan Ukraine frontline mun tam taka Russian sipai ta chuan bom le missile te rocket chrang mangin van boro ka tangin min bai chiam maya kan melma ta hian Khovela ral thuam thachung chuang berber anron manga keinero chuan lodang chat turin Khovel mua hian ral thuam thatok man tur engma kan nei lova ma se indona huna hian tlom jok ril ru puwa kan bayani chuan tlom sa kan nia ne na chang tak tur chuan ne na thinlung kan put angaya victory kan ni ti hi engtiklai main ka thei hil ngai lova keima po in kanana sa takkara po kain shilnon fo thina chutiang in dona rap thak takkara chuan nunna chanta hi mitam tak anoma ti chuan melma Russian sipai ta chuan ral thuam changkang berber mangin kanram luat chin chu anram chunga rin lu hlen tumin minron nora kathrian tanen hian melma te beya indona munakal tur hian training farm kimle thatok Khovel mit mua military lampanga well training hantianga training hi nei kanilawa Massachusetts kan chaklo na ani chuanglo melma te dar tur hian kan thilunga huaisan na auma wangin bomna satak surkara malampanin ke kan pena Eastern Ukraine frontliner Russian sipai ta chu natakin kannor letta ral thuam thajok nai ni ma se kan kir zela ma se hetianga kannor tolmek lai hian Russian sipai ta chuan mine bom tam tak mai kan malam zona chuan anlo kam chau mai ania mine bom pakhat chu karap ta hlau maya ma se kathrian pa chuan thei topin mintran puya kathrian pa chuan kabom ra chu apua lo na turin thei top achua chuti chung chuan min fui mol boka ma se kathrian pa nena chuan he bom hi puak ma sela Ukraine hi atlom ngai tur anilawa kanun na hian alo tur tani poin kathin lung hi engtika ma atlom ngai don lawani tin kathrila chuti lai chuan kan melma Russian ho silai mu chu kan bulvela chuan arifu foreng boka vandoi thak takin kabomra chu apuak ta mintran puitu kathrian pa pon liam atura ti chuan kai chuan khamini tang khan ke kanai talawa Khovela hian engtika ma ke hi kanai le ngai don to lawani ti kathria chutiang bok chuan Russian sipai te beile tur hian
Ukraine tan volunteer a hian engtika ma kain pele theito don lawani ti hi kathin lungchung ril takatangin hriat tir kani boka kathian pa mention chua tum tuero chu wanai thlak takin liam lian thamlutuk atur lawa tuna chuan khiv khopui chunga en kolna thatak adona wangin sipai te azom le towa ani hian khapum poka wang khan thilrap thlak tak tak mai atonga amit ngein amua mase chu chuan zamna le aril ruwa nungtol na engma asiam saklawa Russian sipai te frontline na beile tur hian azom toni ati ti chuan keima ang che hian khovela hian indona wanga liam tur kenei talote kutnei talote mitam tak anoma mase chung mi tam tak tenen chuan in an lo na kannaya khabom karani khan kathrian te mitam tak nunna chan thaidin munading mek ta chu annunna aya ka ke chu kalhan ta joka mitam tak ta chuan indona hetianga liamantor hian khovel an thir dan tidang lam vekin athim zongin handril ru haum thina tuna hian kaichu chutiang mi chu kani velawa Ukraine leilunga piang Ukraine mi dik tak kani wangin ke kanai tolo wang hian in chirna kanai lawa malam huna Ukrainian ne na kanchan hun tur thirin beisaina limam tak nen malam hun kathir me kani ati Ukrainian army Ruslan hian hasoizel dan chuan frontline indona muna hian du thlan tur kan nei lo chang atam hlea khoizo khinge kan thanang tia han ngai to turpo engma omlovin thina nena kanin machon hun hi atam hlea Western ramsang krangten kan sipai henge mazat ta chu training thatak mai an lo pea keini laka chuan indo po an thiama an himna tur po an ngai tu thiam boka chungmi ta chu frontline company tam tak an ron thon luta mase Ukraine chuan heng mi ta hi kan tang kai puite chiam lawa unmotivated people Ukraine ramle nama chianga anril rupo min sa vek anilawa heng mi ta hi kei chuan kan ma mo lawani katia ti chuan ramdang ten tranpuina min pek western ral thuam chi rang kan nei tha ta chu anron manga kong tam taka chuan kan hlok pui nge ya ma se heng mi te hi Ukraine ramlen namtana chum min anni lo wangin kan ramtana thi ngam tur khopa hoisen pasal tha ni na chal tur hian antling tok lawa western ral thuam thatak tak ta chu tam tak kan chan pha ta amma tanga lo ro man lok to counter offensive kan kalpuya Ukraine khochak lampanga te chimchak lampanga te frontliner engtiklai point kom thina kan sipai unit tam tak western ramsang sanga training te chuan US tactic changkang tak tak anron manga ral thuam chelek vel po anthiam hlea ma se hei hi kan chaklo na bul chu ani jokani an thin lungchung rila Ukraine pasal tha anni na chu tu ani lo wangin olsam takin frontline atangin anin nukdok le mai thina ral thuam thatak tak kengma sela antan munatranga an nungtol ani chuan Ukraine tan hian omzia an nei lawani ati athil soi hi adik niin ahriata the New York Times point report an pek dan chuan Ukrainian Armed Force te hi western ramthan khata te training tiran nia heng training vanai zongjong te hi brigade engemazat ani boka khovel hian athirna tangle western ramsang ten an thirna tang chuan western ral thuam ta chu nal takin an mang thaya Ukraine frontline hian nasataka an hlok pui hi beisayania mase hei hian omzia anei lova the New York Times in uluk taka azir chiana chu tun thatir August thatir lampanga khan ti chua ania kha khan chiang taka ayan tir chu ineffective proof ani tin the New York Times hian voin khan report anpe ani chumi omzia chu Ukrainian army Ruslan athusai zongjong te hi adikti na ania the Guardian lamchion report anpek danin Ukraine tan hian heng training chuak mipoimo tak tak te hi antangkai turangin antangkai toklova khovela military analyst jinga analyst chuan number ta jinga mi Michael Kaufman chuan tuna Ukrainian hun aton mek hi sipai ta chakna thakrui chu hrenbe animeka ramlen nam Ukraine tana nunna hlan ngam khopa mi huaisan tam tak ta chu frontline atangin nukir ania mase Ukraine ramlen nama chum min lo
Western ram sang ten sipai training han lo pek ta chu Ukrainian frontline a hian a hmami te ai khan man tlak ani talawa ral thuam man to tak tak ta chu alo thlonin ti chiatin om tamekani ati Business Insider chuan tukit jinglama report han pek dan chuan Ukrainian sentiment anti Ukraine ramlen nam mangai na tak tak hi tho ho na ti thatu ania chu Ukrainian sentiment chu chauna le hoisan na petu ani boka Ukrainian counteroffensive lotlin na chu heng mi te a hian ain ngatani tin Business Insider hian report an pe bok ani ti chuan Ukrainian sipai Ruslan Proctor hian an interviewa athutlang komna chuan melma telaka nena changtur hian training thate ral thuam tha man thiam tele man tu ral thuam te hi poimo tak ania ma se chung te chu ramlen nam mangai na tak tak nena man ani lo chuan om jenai lo ania kan melma Moscow sipai telaka ne na changtur hian kan thinlung chungril taka hoisan na te ramlen nam mangai na wanga kanin pum khat na te kan nun na po hlan huama kan bei na hi ne na kan channa ta na thilpoi mo ber chu ani zokani ati voin hian Russia le Ukraine in dona Al Jazeera in live update an nei dan chuan Ukraine sipai ten drone mangin Russia ram chunga airport lian berber pali jinga pakhat Moscow khopui chung lai takatranga tea kilometer somni le pariat chawa hla om chu drone mangin Ukrainian Armed Force te hian an beinin report ania mase hei hi Ukraine chuan confirm na anlati chuak lawa Moscow region chunga hetiang thil athenta ka wang hian van boruak chu ahim lawani tin huning mo chen chung chu thlona thlo chuale trum phal ani talawa drone manga anwa bei Nukovo airport hi voin zirtop ni tang hian trumle thlo chua phal lawin regular takin ben hani donani tin Russian TASS news agency chuan an report bok heti lai hian nizan lamatang khan Kiev khopui point beina atok vemek boka Kiev mayor Vitaly Klitschko chuan van boruak atangin Russian sipai ten Kiev khopui hanron beya Kiev khopui acheng mipui zongjong ta chu an himna ngai tua sheltera omvek turin kan hriatira Russian sipai te hian hypersonic missile mangin Kiev region hi hanron beya tukin jing ma takatang khan missile te hi Kiev khopui van boruaka te aron thlok tlanga air defense system mangin tam tak chu lodan thei ania pakhat chu Kiev khopui chunga atlani atia hypersonic missile Russian sipai ten hanron manawang hian Ukraine rampung puya inralring turin air raid alert chu pek chuawek ania mase Russia hian beizuina anei tak lo wangin voin chanu India taima chuan darkhat vela khan van boruak atanga in runna air raid alert awmani tia film khurtura anin chana hi ti top anita ani Kiev region chunga missile puak hian engtiang takin nge chiat na athanti hi chanchin kanbuat seilai hian Ukraine lam hian puanzarna anlanei rilo ani ole Manipur state boina wanga harsat na thlengmek te hanthir chole taila India politics anghong nat jiat chu kan khathau toin harinoma voina hian frontline mun thrang ate in kanalian tham thleng awm lova chuti role chuan politics lama ngong anei na te mawangin hei hian central politics thlengin anghong meka India Today notice chuan report anpek danin Manipur state chunga meitei hoten Assam rifle te chuak tura nataka annormek le pressure sang tak aw meklain Zofa tribal MLS som te chuan Prime Minister Narendra Modi nena Assam rifle te chuak tura normek chungchanga hian memorandum han theluta Assam rifle te hi Central Force ania heng BSF te ITBP te RAF le CRPF tenen hian Manipur state buaina chingfel tura an hatho dan hi inang khatlang vek ania mi zongjong te hian chiang takin kan hriat chu Assam rifle te thilti tole anwak dan anhlotlin na ropui tak tak te hi ania security force te jinga au paber ani boka India ram kan motherland tan hian thilropui tak tak anloti toa chung te chu India ram independent ani nuale independent ani makhan ram chunga ven himna kalpuina konga te
rampon lamlaka ven himna chungchanga tepo Assam Rifle din ani tiratang khan trangkai takin na anlo thokto ani mei ni thuma tharum thoa inti buaina achua tran tiratang khan meitei community tele tribal zofa te inkara hian har satna athleng tran hala tichuan khang buaina kalto zongjonga khan kanin kara buaina chingfel tur hian state administration le Manipur state noya law enforcement zongjong laka hian rinna kan hatto lawani antia kaini tribal leader tachuan meitei ten central force telaka harsatna ansiam le soichena tamtak an soichua ta hi kan soichuak vengai lowa abik takin central force jinga po Assam Rifle telaka hian kaini chuan kan rinna kan hatlata Assam Rifle te hian dik takin tran lamle on lambik nei lovin mipui telaka dan lova tiluina thil anti po engma kan threlowani antibok Assam Rifle te hian tribal misual rol tanen in thlunjom nale tho hona anayani tia meitei hoten minpuna chungchanga hian both community meitei community tele tribal community te inkara indai danna buffer zone hansiama hian annun na tan poa laom tak ris sang tak nuaya buffer zone hian tumtam tak anoma meitei ten andik lo na nian soi hanpuna zongjong hi thudik lo hlom tapani ti kan thriat tir du cha second India Reserve Battalion te anom na mun Bisnupur district chunga naran saina munatangin sarkar silai tam tak le amu tam tak tachu meitei mipui ten hanru chuak thaya hewang hian Manipur state noya law enforcement zongjong laka hian rinna kan hathai tolawa Assam Rifle son chuak tura meitei ten annormek na hi tilo tinglo turin kan ngen cheni antia Manipur state force zongjong te hi buffer zone danom te anbo chiat tolo na turin control turin kan ngen cheni antibok hetianga tribal MLS som ten India Prime Minister nena lekha anpek mek lai hian India.com chuan voina vek khan report anpek danin meitei MLA le minister ta chuan Prime Minister nena hian ngen na arangin anthen ve boka India rama paramilitary force upaber Assam Rifle ta chu notice atanga lachuak vek turin andu thu Prime Minister Narendra Modi nena hian anthena heng Assam Rifle ta hi Manipur state chunga buaina choksau sang tu te anni tin anpu bok arang thayang berin Assam Rifle te hi tuna anom na munatang hian son chua vek kan phuta central force rinna kan hangam na te chu state security tene na thok dunin nun phung pangai taka aom le theina tura mala turin kan dua Assam Rifle tero hi chu Manipur state chunga hian lachuak vek turin kan ngen cheni antibok hebaka hian meitei legislator te hian Zofaten Manipur state lakatranga inrel bolna frang separate administration an phuthi andau dalani ti an thriat tirbok opposition party ten motion of no confidence an putlu chungchanga khan reply speech anti prime minister in achan letna khan appoint poimo tak tak laite han soilang lokila malam hun reilo te a hian Manipur state ta muana thlentir hi kathil du ania Manipur state sarkar le central sarkar ta hian strict takin buaina chokchuak tu telaka hremna pek hi kandu vevea Manipur mi puite abik takin nule afanu ta chungchanga khan heram hi inlama ading tlatani ati motion of no confidence soihona annei lai khan Rahul Gandhi chuan Prime Minister Narendra Modi chu kanram nu te thattuini atia I politics kalpuidan hian Manipur chau hi athat lova India hi Manipura hian I thatani ati kanramanu te meichhe ta chan him tu le chan chuak tu ini lova athat tu ini jokani atibok tichuan Rahul Gandhi thusai hi changle tin Rahul Gandhi thusai te hi soi chuakin hetiang hian minpu donani ti hi kamit thain kamulok vek toni ati opposition party te hi Manipur chungchanga hian discussion nei turin kalosom toa home minister chuan lekha po apechuak veka mase chutianga soi hona nei tur chuan opposition party te hian huaisen na antla chama Manipur state boina chinfel du na tak tak po an nei lawani ati
hei hi hunrei tak chung Prime Minister Narendra Modi hian athu soi jinga Manipur state boina kai noi a soilan te ania abak jong hi chu opposition party ten motion of no confidence an putlu awanga opposition party te abeilet na ani deuwek ani heiwang hian central BJP sarkar hian Manipur state ta boina chungchanga hian anui khoi and Biren Singh hi vullen antum zoka boina chinfel hi antum tak lawa kan u naw zofa te ramlua chin area hi chu sakzau zelin heng hil area mun trang atang hian noi bovek hi Manipur state sarkar nataka achet thaidana tang hian anthil tumnin alang bok ani opposition party te khan discussion anei chungjong khan an soilan tamper chu Manipur state ta boina chungchanga hian central sarkar inrol na chu andu khoplo zia an soilang thawa dan le thupek ken kona konga central le Manipur state sarkar hi ahlo chamani tin anpu boka mase prime minister hian reply speech asoina hian Manipur state boina hi asoilang tlem le hlesia opposition party tangrual pol India te anchungchang hunrei tak chung asoilang thunga Tamil Nadu te West Bengal UP Gujarat Bihar Tripura le Odisha vela Congress party ten paithak anlo tum to dan le no confidence motion putlu aloni to dan te asoi kol du boka mipui ten du taka antlan tlin an ai oa rural tu tur MP ten an thu soile an soi hona discussion anei hun chung zonga Manipur state boina chungchanga zo na anei jongjong te chana mu malpo anei meulo ani ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo ten min lo subscribe sakin kan video te min lo share darshak zel turin kan som chewa ti chuan lo inen kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudon nia